kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaawag ka mat, Anghelo anak ko. Ada ka di masapul mo. Adda man ti bayadan minanang, kasapulak ti kwarta. Ay nawaw, manuti ka sa pula manak ko. 5,000 humanod da. Jay daduma, igatang ko para iti project may. Ay, sapay 2,000 lang tinabat-bati a kwarta kanak ko. Ni tatang ngay nanang. Ay na, nitatang mo pa iti kunam. Ammo ti ugali day dya a tao. Sana mabalin ti kastangar aramidin na nanang. Sipod elementary ak, aging gayta dandani agturpusa ko ni ti kolehiyo. Kat awan tinay tultulong na. Maalata padasag to akasarita ti amam inton madamdama. Barang adda maitulong na. Sige nanang, awagan da kadagaws, tapnam mo. Sige, anak ko. Agtugaw ka pa'y man, tadda ibagakin ka, Gardo. Anya manan ti bagam si Kabina. Kwartang samot man ay. Kasapulan ni Angelo ti kwarta. At nakita makwarta kaya. Nangip-ipanam ngay ititangdan mo anak i construction. Ginastos ko na. Uri labusan na kita, talagang awanan ti kwarta. Na yun ti kasta. Sipod nagadal ni Angelo. Siyakla akanayo ng tagsak-sakripisyo para kankwana. Manuabulan laangan kat agturpusan day di iti kolehyo. Sino nga men tinangibagakin ka, apagadalam da dya tao. Kat awan lang arudan kwarta tayo. Naawan ti kwarta. Agi katlangan. Day takot tiyak kayat ka. Naimot ka launay. No para iti pamilyam. Awan ti kwartam. Ngam no para iti sabali a tao. Apaw! Kasla di ka may busan. Pangasim man tadi nagrungrungan. Amo man nabambannog na tao. Basta pa lang mati pagbagam. Ay nawaw. Adak manon, Maridelia. Naimbag nga aldaw mo Marivena. Anya ti umay mo ibaga. Mabalinti umutang, Mare. Kasapulan ngamin ni Angelo ti kwarta para iti panagadal na. Ha? Kasuswildo laang matdala kay mo, Maray. Awan ka nung arod kwarta na, Mare. Ay nawaw. No para kada kayo a pamilya na, awan ti kwarta na. Ngam no para kada giti gagayim na, kaslabak nang. Nalabos mo't di kasta akin na imot na. Ay, day tangarod, Mare. Imutan na launay ti pamilya na. No siyak ti si ka, Maray. In pa di SWD daytan. Kaano nagado arason na, Mare. Hay na, apo aya ti kasta a klase ti asawa. Mano ti kasapula, Maray. Uray 3,000 lang, Mare. Di ka madanagan. So katakmit lang inton Sabado no maalak ti tangdan ko. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan, Marivena. Apay ka di, Mare. Nalabsak nila kay mo, Maray. Ijay? Adda dita istor, Maray. In libre na iti merienda dagiti gagayim na. Anya? Kunak tumok kang kamari. Adda ti kwarta na dayjay. Ay, una yan. Ado ti tinapay kan soft drinks aginatang na, Maray. Ibagak kang katap no ammom ti aramidon ti imot nga asawa, Maray. Ay, talaga siguro adi na kayat ti tumulong iti panagadal ti anak na, Mare. Ngam agsagana day di at tao. Agawid lang. Kahit agdiretso ka manan iti siled tangabsog ka. Anya manan day tangay pagbagam si Kabina. Amo man nabambannog na tao. Tikunam ka di kat jack amo tinaramid mo, ah? Ay nawaw. Anya manan day tangan naramid ka. Inlibrem ka numat iti merienda dagiti gagayim mo. Na, fake news day tabakid. Kat nusudatin ang ilibrikan niya. Adda nakakita kan ka. Sika tinagbayad iti meriendayo. Nalawanin. Siyak nagpaiso, tinang ilibri ka na kwa na. Oh, makitam day ta? Idi ni Angelo ti agkasapulan. Kunam nga awan kwartam.
Kabailam nga ilibre dagiti gagayem mo. Ngam di mo kabailan nga itad ti masapul ti anak ta. Anyan gardo. Hindi pa imot nga ibagbagakin ka, at diyo ipilit apagadalan no diyo kabaalan agastusan. Na, asino tinamnamaam amang iwantukan ka, inton kumapsot ka, Asino, agpanunot ka man anaimbag, panagkunam ka di, kat aywanan da ka dagiti tattao nga iliblibren, Ulay kan si kagardaw. Anya dinadamag ka, nagilibre ka man na ti merienda di sa store. Asino tinakadamagan niyo tatang? Nagpulong samot na di avena ka na kayaw. Nagiti kalugaran tayo, ang makakitkita iti kastang aramidem, tinangidarum kanyak. Anya, kita kumabat siya aramidem Di kumamasapsapol ni Angelaw ti paggastusam. Laglagi pa masaan nga agnanayaon kat napigsa kang agtrabahaw. Siya man ngamin tinakita yung tatang. Wan ata nakababain ti kasta. Amam ti bagbaga dagiti tao. Paidam ka kanaw iti pamilyam. Paidam? Ano paidam? Anya ko ma? Ano ko? Aping agsipat kayo ngay tatang. Subungbat ka pa Ano ko? Ni tatang mo. Laklakayan ka ngam awan manak na agamaw. Kaya't mao ta saan lang aday tati maramanam. Saan ang tatang? Husto na. Anya ti planom si Kagardo? Apay ka ti. Na, graduation ni Angelo inton bigat. Di ka mapan? Aya, Imbagak mutken ka idi namin sanpay ngal daw. sa payawan ginatang ko nga isuot ko. Nagado-abado dita. Amukan. Rumarak labit, mapanak gumatang kan manang lalin. Ano tila ako na dadya sapatos kay. Kano rabiin? Nasa papay. Saan pa yan ang rikap na gijay? Naimbag ka pa'y. Makagatang kay ti baro a sapatos mo. Da kami iti anak ta. An-anusan mi tay sigod a sapatos may. Gumatang kay tumot ano kwa. Saan kay mataparparita na gumatang kay? Anya? Panawan ka man langan. Dahil tanto man lang iwat mo, di makadaw. Makarengreng. Ay, hay! Agsubli ka dito, Gardaw! Gardaw! Lalpas mo't langan ti graduation mo, Angelo anak kaw. Anya nga ti planaw? Ag-review ak tatang, ag-board exam ak pa'y. Ay nawaw. Adan samot man ang mabayadan. No ag-enroll ak iti review center, at da talaga ti mabayadan. Ngam no ag-self-review ak, awan ti mabayadan. O di day talangan. Tiyan niya tatang, Ang self-review ka langan. Tapno sana sayang ti kwarta. anya? Tapno makatipid tayo. Narigat man na kumkumpurmila di tan di paggasgastusam. Amum man na nagrigat tagsapol iti kwarta ita apanawin. Board exam mo magaya maninton umay alawas, Angelo, anak ko. Wan nga rod nanang, madanagan na klauna yan. Ay nawaw, anya nga iti pagdanagam, nag-review ka mo. Wan angam sa bali tamat no at dati review center nanang. Di bali ata adda online anak i-review am anak ko. Wan angam saan mata kompleto day jay nanang. Ikararag taylatan iti apo. Asapay la kumata maipasam ti board exam mo anak ko. Tapno makapagtrabaho ka mailaeng. Di kay madanagan nanang, aramidak ti kabailak, tapno makapasaak. Kasta anak ko. Uray kurang ti suporta nga itid ni tatang mo. Aramidem latta ti kabailang. Manungay ti inted mo nga allowance ni Angela o Gardo lakay. Awanintid ko bakit? Naa, imbagak metken ka nga ikam ta board exam da ita. Bumawi ak tulakin ko anon. Ay nawaw, kaano bumawi ka? Nalabos ti kasta kinapaidam mo. Naimot kalaunay iti anak mo. Naimbaglaangan tamay salaang ti anak ta. Na, Aglablabos kan Gardaw. Naimbag pa'y ninanang inikan na ni Angelo iti allowance na. Siga ngay,
Saan mo't amabalin nga ipasam kininanang ti responsibilidad mo kas ama ti anak ta? No, adda, di lang tidak ko ma. Amok nga adda, ngam sa balila ang ngamin ti pangrunam. Ay nawaw ka. Adda ka din resulta ti board exam mo, Angela. Adda, nanang. Ni, apay nga rod anak kami suot ka dita. Di mo ibaga bagsak ka. Joke lang, nanang. Ha? Kaya't ka di asawon day ta? Amay sakan amay stro, anak ko? Wa, nanang. Ilpiti matlaangan ti kakaiso ng anak yaw. Ay na, congratulations, anak ko. Agyaman aklaunay, nanang. No saan agapo iti sakripisyo yu para kanya. Amangan no saan ko amaragpat dagiti arapaap kaw. Congrats, Angelo, anak ko. Agyaman tatang. Ang damot lagan maestro nga anak may. Wen nga rod, tatang. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang. Anyat ko nam. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang kunak. Ay nawaw. Api akas tamot tanti ibagbaga manak ko. Pudno matatang. No saan agapo kininanang. Amangan no sa anak ang nakapagturpos iti kolehiyo. Wala nga Amok nga mom ti kayat ko asawan, tatang. Sa bali ngamin ti priority midikay. anya. Unak lakit day no asino ti agtuk-tuk-tuk. Si kagayam, parigar daw. Siya nga ron, pare unyok. Nakaumay kamot paray. Andinig ko nga arak kan pulutan pare. Hay nawaw. Amangan no agungot ni misis ko. No agbarte kak paray. Sa paminsan langot pare. Si kakit di mo. Narigatag no agbalin a dragon ni misis ko paray. Di ka matanagan pare. May saabuti lang mo ti arak ti inumunta. May sabuti agam. Dakil mat paray. Mangirwar ka kiti ti baso kan plato. Agsyat na. Nakapasang amin ti anak ko iti board exam na. Kayat ko tiyag silibrar pare. No kayat mo tag silibrar. Di jay balayo laangan. Tapno makadwam lang ti pamilya. Sa balik to lang iti balay pare. Kastigayam ti Rick na pare niyo. Rick natin. Rick na no dan putot a maestro. Naglakit din nun yati bagam pare. Dahil talagayam. Da kayo ngayon pare. Kaano mo tamadan kayo ti anak? Diyos lang ti makamaw pare. Ay kaagawan niyo Amangan mo no kapoy ka ngamin pare. Na, Iparpartag yung mo tanay. Mapanan ti tawag. O kita anak. Andan putot ko ang maestro. Di ka ngamin nagkapoy-kapoy Uno, nagminupusan ni bakit mo. Pare. Nakalaslastog kamot nga agsasao si ka, Gardo. Saan anasaya at ti kasta akan tiyaw mo Anda ka mo gamit ang Maridelia. Wan, pudno nga ada ti putot mo maestro. Ngam ada ka din na itulong mo kinkwana. Nila ang sa Marive na tinagsakripisyo para iti anak yo. bakit? Anda kami Apayan ni kumaring pinalaag. Amok ti ugalim. Napaidam ka sipod pa'y iday. Alit ko na. Ulitan man. Ay nawaw, di ka gungot No kantsawam ti asawa, kasla perpekto ka. Itatasi ka mo ti makantsawan, agungot ka. Itimpla na man iti kape bina. Ay nawaw, sa di numanan tinagapgapwam gardo. Nangilibre ka manan iti ara? Ito lang man bakal. No para iti pamilyam, awan kwartam. Ngam no sa bali ataw, atamat. Naparapor ka. Ay nawaw. Di nakman ring-ringan di pala tiliknak. Itinaramid ni Delia kabayatan ti kabda kay si Balayda. Anya timbaganakan ka. Sana na masapo lamang mo. Itimplan na kiti ti kapit tanay. Makakapgabi ako. Kumusta nila kay mo, Marivena? Adda manan ije balay amare na hangover. Ayun gayam. Anya tinsawang mo kan kwa na idirabi maray. Apaya kasta unay tirurod na kan ka. Kinantsawak laang matmare.
Madi nga minti kantsaw na kinilakay ko. Amo na nga ruden amarigata na ngagsikog. Kasjay pay lang tirumrumar itingiwat na. Tijak pay kayat, ipasikat na nga adda kano ti maestro aputot na. Idi binagaak nga awan met intultulong na tapaidam iti pamilya na. Kasta unay magtantirurot na. Isumot lagayam, amare. Nasaktan itimbagam. Pasensya kan amare, jak nalapdan ti bagik. Musto lang tinaramid mo, Maridelia. Pudnumot, sipod pa'y ide, napaidam day ta agardo. Imutan na ti pamilya na. Deserve na ti mabagaan iti kasta ta pudnumot. Sa dino tinagapam si Kavina. Iti ayan da, Maridelia. Apay ka de. Ay nawaw. Anya tinaramid mo ijay. Apay anapan ka pa'y lang ijay. Anya ko matidakas na ijay, kat kumarik mo ni Delia. Amumata kagurgurak na ijay tao. Gumura ka kankwana, tapudno timbagana. Apay nga minakas di ti kantyaw mo kin ni pare unyok. Sapay panpanakil mo kano, nga daputot mo a maestro. Ha? Apay, addain tulong mo iti panagadal ni Angelo? Ha? No di mo kaya ti makangag iti sabali at tao, aramidom ngamin ti responsibilidad mo kasama. Saan akas ta a feeling baro ka lang arudan, napaidam ka pa'y iti pamilyam. Imot! Ay, nawaw! No di mo kaya ti makangag iti sao, agbalin ka a responsable. Aramidem ti pagrabengam kas ama ti may sa apagtaangan para iti pagsayaatan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Siga ka di, ti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka kadita. Ay, nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang mataramidam dito balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam. Kan digosam, pakanam, kan no adda ti daddo maamasapul na, pagserbyam. 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. Adda tinasabat ko babae di tadala ni tay. Isu ka di day ti in refer ni isang akasukat na amang asikaso ken nanang? Wan manong, Naimbag man tamayat nga agbantay ken nanang. ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya at tikasta arumrumwar itingiwat mo ading kao. Kat pudnumot, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laeng may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Oh, kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apagsirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakdar iti bukod na. Masapol ang matulungan. No dadduma, masapol kanupay ang mabagkat.
Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam bakay. Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kanay, akabalam nga aramidan na bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga agabrodak. Nasayaat ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung urahin ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon tagtrabaho. Ha? Oh, apay akas ta ti reaksyon no? Saan ka di at imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wen ma'am, di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Aywan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamot ti makaamuag dalos, ha? Agyaman ak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito balay. Agdalos ka, kandigosam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti boss dito aya? Siya kuno si ka. Ay, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, noan niya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong matlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh Jak kayat ti bangus a nalabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abangus man, Tata Pilip. Anya pa'y nakaw. Day talaang tata. Iso laang matiin pagatang ni madam. Aguray ka, si kakaday tinaisukat ka ni isang, si kati mangibantay iti ina ni Emma. Uwan, tata. Apay ka di? Mano nga aldaw mo nita, Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? sa payla kumata maanusam ti ugali na. Anyat kunayo, tata? Ay, ay, lawan kaun. Kaslaada kayat yu asawan, tata. Ay, awan mo't kitay. Apay na dyan. Kumporme mo't tanti may sawsawang ka. Mabit lang nakaw nga. Isupot ko ti bangaws agat gatangam. Amangan ko nak numalipatak pa ay. Ay nawang, aping agtugtugaw ka lang di da si ka, Giselle. Asinaw tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan ti aramidang, di gusom dagiti asaw. Kan agluto ka matyangan, iti kananda. Sapay 21 amin ti aso na. Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikaswak. Oh, apay di ka pa'y lagunay dita. Agawa amit ata na mapanin ti oras. Anyat oras yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagitang asaw. Uwen, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog, no di mo kaya't asukatan ka. Nalawa! Unay ka ni maading ko. Anya manenter aramidam dito'y balay, manong. San mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita? Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang ti trabaho ni Giselle? Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso ti mang pakpakan ken mang digdigos kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan matlangan ti aramidin na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramidin na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit ti mga sikaso kadagiti taraken mo Ay naagtal na ka man no awan na saya at nga ibagam manong.
Saan na siya ti umay murang-rangan? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan, madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag day off ka, di go sampay nga umuna ni nanang kanda giti asaw. Agluto ka mo laangan iti kananda. Ay, nawaw. Na, da reklamaw? Ah? Awan matkit di, madam. Oh, apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga ag day ofak. Tapno awan ti parikot, madam. Kasta ti kayat ko. Awanin ti ado sa ludsod. Aramidem latan no anya ti imbagak. Tapno awan pariko. Ay, makabannog mat. Ay nawaw. Apay nga talaga nagawid ka, Giselle. Alas 12. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Day off ko nga agpay lakay. Apay nga road nga talaga nagawid ka. Kasanumok namin. Day off ko ngam dinigos ko payla ang tibaket kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya, uray day off mo, agtrabaho kalatta. Isumot nga min tibilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga ag day off ak. Oo na yan. Anya nga rin ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang ko tapod nung italaan. Narigat mo at nutunggal day off mo kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang tipos mo. Ada pa'y 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mugatangan, basang. Shampoo man, tata. Agpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita When ta intedan ni Madam Titangdan ko, tata. Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata, 8,000 matiinted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagit ti aso na. Ti saritaan mi, kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang ti mang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naan, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw, ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaunan na ide. Day daduma, nagabrodan, may mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamayadayo kamat iti pamilyam. Dayta matla ang timay saan nadlaw ko, tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, istidi latta. Saan matan amanayunan? Anya tinaramid mo ijerwar si ka, Giselle? Gimata akla ang iti shampoo ta agdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan ha. Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di ala kay Philip. Ha? Anya, timbagbaga day di ala kay kan ka ha? Awan mat, madam. Di nakululbutan kunak manan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di ala kay. Iti anya aga po ngay, madam. Ay nawaw, awanin ti ado asaludsod. Aramidem latan no anya timbagak. Diyak kayat amakisarsarita ka iti day di ala kay. No addagatangam, ijay bangir nga istor ti papalam. Nawatam? Uwan, madam. Apekas jay mati panagsasaum ken Giselle, si ka ima. Ay, pakibiyangam lang amin nun, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar lang saan atila pakibibiyangam. Nalipatam sama, asyak ti mang susweldo iti mga asikaso kininanang. Well, namok day ta. Si katiag gas-gastos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tila ang matnatangkan prutas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarot ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Manakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kasi matpima na mabugbog kawan.
Nagadulagarudan ti papaaramid mo kankwana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan anala ka ti mga iwan ni tibakait no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog matjay tao. Houston, ang talakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y dinalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y ngamin ti inayo, madam. Ninanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat na kano ti agpainit. Isu adyak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan at isaronom. Uwan, madam. Aramida kon. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi. Apay tala nga sumbatam tiyawag ko. Kunak man mo alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensyakan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man mo dagiti lang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Kasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, hanggang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagakken kwa na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadya kon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samon iti abroad na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweltura. Isumot laang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti bannog ko. Pasensya kayon, madam, ngam agsapul kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan. Agikat kan iti trabaho. Wan, madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngamin ang kabailan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manula ang madya agdalos, aglaba, mga sikaso kan nanang, kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayaw. Da kayo laangan ti mga ramid, madam. Tasyak, talaga adjakon kabailan. Saanan a kabailan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaom ha? No pumano ka, pumano kan. Ngam di mo namnamaan nga itad ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw, tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa'y lang. Sakbaya pabasulan na. Sa lodsudan pa nga umuna ti bagay. Amaw nga amam no anya tinagkurangam. Saan ay namasapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunan niyaw kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga aman ti kabsat mo si Kamigel. Apay ka day, Tata Philip. Anya man ang tinaramid ti kabsat ka. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka na, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat kunayaw, Tata? Pimanaw ni Giselle? Buwan, kasanumot nga may. Abusada launay tibak ng akabsat mau. Tada siguro iti panunot nakit saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talagang awan agbayag ababaunan na. Wala ta kasanaw kat dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita? Pimanaw laang no pimanaw. Asino nga rudan ti mga sikaso ken nanang. Si kaman kit di tagbirok. Pilyom tay nagagat na anos kan saan ang nareklamo.
Ay na din kau. Uray no kasanupay ti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Win no caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kastang ugalem. Hawan lat ammok ading kau. Mabannog ken maumadan tumetlaang. Asino nga roden nga iti mga sikasukin ni nanang ita? Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasanumat ti trabaho ngay no kas lang. No nagbalin ka lang kumana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulaang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita am ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga busada. Tulungan nak nga rod Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato man nasaya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da nasaya at ti trabaho da. Ay, nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka di aramidam inton Sabado, Mari Mayra? Jack pa'y sigurado, Maray. Apay kuma. Imbitaan ka kumaamaki prayer meeting, Maray. Sa din no, Maray. Amang ano ijay ili manan. Ay saan, Maray? Di ka mabannog amagmag na, tadi tabalay milaang. Sige, agtiksak tulataking kano kasano, Maray. Ay nawaw, siguradom ama ka umay ka, Maray. Sigurado nga ado ti maadal mo no kwa. Wun, Maray. Barang mawaya anak, tapno makaumayak. Namnamaak day ta, Maray. No saan ka nga umay, ay talaga adakas ka kanya. Si kakit dimot, Maray. Kumusta dagiti saba nga impaluom yo, tatang? Naluom ka di mo lang. Jakpay kinita anak ko. Ay nawaw ni tatang mo't. Saan ka di nga imbagak kada kayo akitain nyo? Inton bigatan ti prayer meeting, tatang. Isu kumapay ti saba ang maipamerienda kadagiti umay maki-prayer meeting. Mala, di ka mananagan. Kita kinton madamdama. Di ka kadiaga pura. Apay amadamdama pay lang. Mabalinmat nga ita. Inton madamdama malipatan yun tumanang. Malawo nang. Di ka nagungat. Kita matlaang. Kasta tatang. Di yu urayan ang makaungat pay lang da tao. Ano na kay Bernard? Anda ka din ni Sally, tata? At tayo jaunag. Madama ti prayer meeting da. Kasta ka di, tata? Umay ko kung may deliver ti parcel na. Di namat nga minsong patan ti awag ko. Mano ta parcel na ya? 2,556, tata. Ay nawaw. Nagninamot gayam. Awan ti pang back up ko. Dua a parcel nga min dito, tata. Panawan ka pa'y nga ron Tani sali tibon ko. Nakailangan na doon tagsarita ba raw? Alaman nga ro, tata. Agyaman na klaunay. Apay ka di aya tatang. Amuyo amadama ti prayer meeting. Ngum payapay kayo mat apayapay. At tangarod parcel mo.
Agor uray ni Bernard di jay awan mo't ngamin ti kwarta, tanasurok at 2,000 mo ti parcel mo. Makapasurun mo't day ta delivery rider. Di mo't makauray. Una yan. Imawag kanugan ka, di mo mo't sungsungbatan. Ay nawaw ka sa no kumamasong batak day ta nga awag. Kat madamama nga ro ti prayer meeting, tatang. Si kakit di mo't anak ko. Siyempre trabaho na piman na ita. Kung si kamot tinagurda, aramidin na lang, di trabaho da. Iso adi kag pa-importante, di tasali. Na, doorbell pa'y mo't a doorbell. Ay, makapasurun. Rumar ka nga minan nagadupay lang nga ibagbagam dita. Kit itay pa'y nga agur-uray di tao. Naimbangal daw yung ma'am. Ay, makapaasar ka mo't si ka, Bernard. Ay nawaw, apay ka di ma'am. Imay ko lang mat i-deliver ti parcel mo. Di ka makaururay mo't. Madama ti prayer meeting mi. Kat doorbell ka la, doorbell. Kasalabasol ko pa ita Aramidag lang mat trabaho kas delivery rider, madam. When angam inton sumaruno, makauray ka mo't. Di kay ko magpa-importante, madam. Kas makita yung may. At pa, tinas kang i-deliver ka. Saan lang at i-order yun, i-deliver ka, itanghal daw. Bastos ka. Kaya't mo, ta i-report ka iti boss mo, ha? Itidyokin di, ti bahay, ti parsilyo. Ito na malpasan, ti saritaan. Siyak lang arudan, ti pinaguray yung itinabayag. Siyak lang arudan, tinataktak iti kinabayag yung. Da kayo pa ilang, tadaganas ng agungat ita. Ay, nawaw. Ay, makitam talaga. I-report ka iti boss mo, tapno agnakam ka. Kunamlan asino ka mo't ngagsasaw. Sino mo't di doorbell a doorbell itay madama ti prayer meeting, Marisali? Ay, ni Bernard akalugaran tayo, mare. Iso tinang i-deliver iti parcel ko. Kunaklakit din no asino. Delivery rider mo't gayam. Makapasurun nga rod, mare. Di mo't makaururay. Ang mga no di na among ada ti prayer meeting dito balayo, Maray. Jak ipalubos aday jay pailaang mo't a Bernard timang dadaal iti aldaw ko. Ay nawaw, agkalma ka laang ka di, Maray. Kalkalpas laang ti prayer meeting tayo. Ngamnay, napudot adagos ti ulong. Asino ti saan a pumudot ti ulo na no kastalaang, mare? Panunutom laangan nga aramidon jay tao ti trabaho na. Sa maysa, saan matpiman ang mabalin nga aguray itinabayag di tarwar? Ang mga no adupiman ti i-deliver na, Maray. Ay, talaga kit di nga awan respeto day a Bernard, ah. Uston, Maray. Agkapikakit din. Bisin mo laang siguro day ta. Ay, nagawid matlaang ang dagiti bisita. Makapaginanamot tanda taong. Agsarito tapay mansali. Ay nawaw, anya man ang tibagam tatang. Apay bait akas jay anak ko. Na, adda ka di manin parikot tatang. Nakaungungat ka na unay anak ko. Uray simple abanag. Pagbalin ng big deal. Amom amadamati prayer meeting dito'y balay. Ngam ungat kamad nga ungat. Wen ata makapahay blood mat nga roday di a Bernard tatang. Nakababain kidi ka dagiti bisita. Oh, anya ko man tinakababain ijay ngay. Tawag ugalim Libre laang matagbalin ang nasayaat. Ngam no apay nga taadi mo maaramig. Apa yun, Bernard Lakay? Kaslabat trip ka. Kumusta di pa nag-deliver mo? Talaga bad trip pa kita, Fina, bakit? Apay ay ha? At dati nakabaka customer itay. Ay nawaw. Saan ka di ngayon bagakkin kaaliklikam ti makiapa? Si kalatta ko man tinagpakumbaba. Diyak natupulang ti bagik. Nakaungut tumot nga min na dya sali. Anya ti kunam? Ni sali ti kaapam? Un bakay? Nagsinungbat kami itay. Ne, anya ti makagapaw? Agong ungut nga raw di din deliver ko ti parcel na. Diyak ka no makauruuray. Kat no nasurok at 30 minutos ang naguruuray ak itay. Irasun na pa yan ti prayer meeting da. Amo nga raw, madama ti prayer meeting da. Sa may isa, aramidag lang matitrabaho. Ay kat inawagam kumapay ang amin sakbay anapan ka iji balayda. Di na sinungbatan nga rin bakit. Diyak mat kaya ti mataktak iso nagdiretsuak iji balay da.
Ito sumaruno. Di na namamaing i-deliver ko pa iti parcel na. Narigat ti mapagsasawa ni Jay. Umayak man, Mari Mayra. Umay kalaang amare, nawayamat ti salas may. At daman kayat ko asaludsudan kan kamara eh. Anya day jay maray. Na i-deliver ka din ti order mo a blender, kan dish cabinet, Mare. Ayawan maray, idi pa'y na minsan nga aldaw. Apay ka day. Ay nawaw. Apay ngay, adimot tan sumangpot ti order ko. Naggidan tamot anag order. Ayan ti order mo aya maray. Adda ka numaten ijay shop da ijay ili. Ngam di damutan o mai-deliver. Oraya maray, amangan no i-deliver da intun bigat. Ay na, makapaasar, Mare. Kasapulak da ijay nga order ko. Ngam di damutan i-deliver. Adayo mat nga rod ti shop da. Alangan mat nga iso timapan ko gagaraan ijay ili. Anusam nga oraya ng amaray, ma-i-deliver to ka di. Ayan nila kay mo, Fina. Adda iti trabaho na ita, Mari Sally. Apay ka day? Salud-sudo man kan kuanan no asino ti mangi deliver iti parcel ko. Ha? Wano saan? Ibagam kan kuana, tapakikita na ijay shop na. Kasapulak da nga order ko. Ngam di mo tin may deliver. O sige, ibagak to kanila kay ko day ita, Mari. Di mo liplipata na. Kasapulak da a parcel ko nakmanan. Naladaw launa yun, tipan na kay-deliver na. Inmay ni Sally dito'y balay ita, ilakay. Anya man ang timay na imbaga. Pakikitam ka no, ti parcel na ije shopyo. Ay no, kalpasan ti narabid na. No kasta, adda talaga ti parcel na ije shopyo? Hoy, mapanalaanan ni Jay ili ah. Anya? Diyak kaya ti mga i-deliver iti parcel na. Ang mga no agungot kumanayin. Saan lang kaya masyak ti delivery rider a pinagsasawan na bakit? Agraman ti kakadwa nga i-deliver ti lugar tayo. Iso na di damutin kaya ti mga i-deliver iti order na. Kat, kasano nga rodan da ita? Asinon to ngayon ti mangi deliver? Diyak mo, bakit? Nusyak, diyak kaya tayo. Narigat ti maungtan nga awan ti makagapuan niya. Ay naapo, makapaasarmot dagita a delivery rider. Ay nawaw. At yaman ang ti pagpungpung tutam dita. Bigbigatan si kasali. Makapasuron nga ro, tatang. Awan matanti o may mangi deliver iti order ko. Naka-out of delivery itay agsapa. Ngamrabiin kat awan pa'y. Saan da siguro manan nga umay i-deliver? Mabuting na siguro akong ka. Ay nawaw, anya ko matipagbut nganda kanyak. Sa anak mat amang mangan iti tao. Mabuting da. Gamay, nakaungungit ka. Kasi numatisal nga agbutang. Kas kalaan niya nung makaungit ka. Di mo kadipay usaran ti blender mo, Mari Mayra. Saan maray? Awan mo ti ma-blender. Apay ka day. Mabalin abuludak pay lang. Ay nawaw, di da pa in-deliver ti order mo maray. Hey, awan pay nga rod, Mari. Kinasaritam ko man ni Bernard ah. Kinasarita ko ni bakit na idi pa'y napalabas ngal daw. Ngum awan latamot ti may deliver. Day takit din maray. Amangan mo't no naupay dagiti delivery riders. Takanayon mo ida pagpupudutan maray. Sapay adayumot ti ili. Sayang ti plete no isulaang ti gagaraag. Ala, buludem pay lang ti blender ko maray. Ngam anadam ata amangan no maperdi mo't. Na, ay nawaw. Anya ti pagkitkitaam kanyak, Maray. Diyak mo nga anadan dagiti bulbuluda. Makitam day ta maray. Agbalin ka manan a dragon adi na oras. Manuta parcel ko, Manong Bernard. 470 lang. At ito'y bayad ko. Keep the change. Eh, agyaman aklaunay, Mayra. Awan anyaman na. Aywan gayam. Awan ka di ti parcel ni Marisali ita? Awan, yakin nala. Sigurado nga agunget day dyan no agi-deliver ak di tabalay ta. Urayan na nga minti parcel na. Kasapulan na kano. Nakabutbutang may tagi-deliver di tabalay ta. Agong ungit nga wamot makagapo. Dahil ta agpaisaw. Magbagaam dya kumarin. No kasi itong ugal yan na. Awan taon di mayat amang i-deliver iti order na.
Unamla na sino mo't nagsasaw? Ni Bernard mat dayjay. Nag-deliver ka di dayjay, mare. Wan, maray. In-deliver na ti order ko. Ay nawaw, nagpartak da amang i-deliver iti parcel mo. Ngam di damat umay i-deliver ti parcel ko. No daduma, naka-out of delivery. Inton kwan, buyer is not on location kano. Uray nagmalmalim nga daak di tabalay. Sinaludsud ko nga rod itay kat mabutang da kano amang i-deliver iti parcel mo. Nakaungungot ka kano ngamin, maray. Ay nawaw, kasta timbaganakan ka. Wan, maray. Pudno mo ngamin, maray. Nakaungungot ka talaga. Isumat lang ti madlaw ko kang ka. No daduma, oray simple abanag kat agungot ka adagos. Nasabat ko ni Bernard di tadaalan di tayo sali. Dinamag ko ti parcel bang. Kat mabutang da ka nung may mangi-deliver. Ang daytan tatang. Sino mo tinakadamagam? Imbaga ni Mari Mayra kanyak itay. Doapay kami nakasta ka anak ko. Agbalbaliw ka kami nain. Tapno saan nga agbutang di pa atawin ka. Tatang, Ura sino, biman agbutang lakid na, no maong-ongtan nga wamot ti makagapaw. Ano ti masapol mo? mabalin ka di, apakikitam ti parcel ko ijay shop nyo. Naurnong samot tan ti parcel ko ijay. Aywan, at nangagpaiso ti parcel mo ijay. Awan ti mga i-deliver. No mabalin kat paki-deliver mo ko man. Ay, ko, ni Mark langan ti kasaritan. Tayo iso ti mga itulod iti parcel mo ijay balayaw. Alamot tan Bernard, di ka madanagan. Saan ako nga agungot? Oo. Amangan manukunayo lang data. Narigat nga tati may babain. Saan nga rudin ang maulit? Anya kalaki di mo tan? Anya ko nam. Ay, di ko na saanan ang maulit. Paki-deliver yung matan at parcel ko. Taka sa pulak at talaga dayjay. Sayang mo't no maisubli ijay seller. Kalpasan ti manunga aldaw a panaguray ko na i-deliver mo't laangan ti parcel ko, tatang. Ni Bernard Samot din ang i-deliver iti parcel mo. Isong agpaiso, tatang. Nagpakpakaasi akin ko na idinaminsan nga aldaw. Inikam ititip na. Siyempre, Nasayat ba't ganaw mo kasta? Ay, at damot laangan mausar ko, tatang. Nabayag nga inururay ko dagito'y kat. Nimbag ko naman. Tanasyan di tao king ka. Wan nga rin, tatang. Pagadalam da itan anak. Inton sumarnaw. Saan kumanga ti unget mo ti ipang pangruna? Agbaling ka kidi nasayaat. Tapno saan da ka akabuteng ti pada matao. Bilaglag ipam. Libre laang ti agbalain nasayaat iti pada tayo a tao, anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma, anasaya at itipada tayo a tao. Pagtalinaadan tayo kuma, ti respeto kan panakaawat. Tapno awan ti rumswa ariri. Kang runaan iti amin, saan dang agbutang kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.